Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pahang. Ni benda Allah pegang tuan tu dah coba-coba. Tapi tak test juga. Baru 3 balik negatif. Baru selamat. Okey, Allah. Allah semoga berlindung daripada benda yang tajam. Dari video sampai video ni. Selamat. Menyuka yakin berat. Yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana betul? Balik. Kecil ni. Baik. Kau melewat apa ini? Lampu pada jam kau ayo kembali rumah. Terima kasih Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau duduk di mana kita?